rivadisira Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. I have been informed that Mr. Manisi and Deputy Commissioner Dlamini communicated with each other on 5 March. Vakomishini ya madzanga vopfanga ndira ye machimbizerwe au avela thendara khulwane ya zwa tsireledzo asilingiwa kati na ujenererwa. Chimo cha khetho cha lino shango chiko disa khaedu khulwane malugana na u ḓidzhenisa ha vhadzulapo khethoni dzine dza khou ḓa dza mivhuso yapo. We have only recalled the batch numbers that starts with C of the regular citrus soda. Vachimiswa chino langula zwibveledzwa zwa mutakalo pa Afrika Tshipembe vho humisela murahu zwibveledzwa zwa luvanda lwa citrus soda zwine zwa vha na nomboro ya zwibveledzwa ine ya vha na ledere ḽo no thoma nga C. Brazil want to play against us. I said, oh, very good, why not in May? Yeah, they asked $5 million. Kha mitambo rirabelesa ndugiselo dza Bafana Bafana u itela mitambo ya chiphuga cha lifasi cha FIFA. Nda ndi madekwana ndine tshanduko ligege. Rivadisira Mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na khali hai ngaribe rothe. Vakomishini ya madzanga vopfanga ndira ye machimbizerwe au avela thendara khulwane ya zwa tsireledzo asilingiwa kati na ujenererwa ngayo u itela u vhea khamphani ya tsireledzo ya Gubis 85 Solutions vhuimoni havhuḓi. I khamphani yo ambiwa lwa 15 tshifhingani tsha vhuṱanzi ha sejeni wa mapholisa Vho Fani Nkosi sa iṅwe khamphani yo wanaho bidi ya tsireledzo khathihi na iṅwe khamphani ya vharathu na vhakomana vhavho ya zwa tsireledzo ine ya pfi nga Phesheya Security Services. Komishini ya madlanga yo dzumbulula u shela mlenje havho Nkosi kha u silingiwa ha u avheliwa ha dzithendara ngomu kha khoro ya ḓorobo ya Tshwane zwe zwa bviselwa khagala nga miledza ya WhatsApp vhukati ha vhathu vhararu. Avo vhathu vhararu ndi muhulwane wa masheleni wa khoro ya ḓorobo ya Tshwane Bogereth Mnisi, tshanḓa tsha mukomishinari wa mapholisa vha Tshwane kana TMPD o imiswaho u shuma General Vho Umashi Dlamini kati na vhone vhaṋe sejeni Vho Fani Nkosi vhane vha pfi vho shuma sa zhendedzi ḽa vhudavhidzano. It seems the easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away, the result of which will be that the process has become irregular. This is not the first time this is happening. It happened at the stage of the evaluation of the very contract that's being extended from time to time now. Vhukati ha ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwaha wa 2024 u swika nga ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwaha wa 2025 vha ḓorobo ya Tshwane vha vha tshi khou shumisa khamphani ya Gubis 85 Solutions kha zwa tsireledzo zwe zwa ḓurela ḓorobo masheleni a paḓaho 59 wa miḽioni wa dziranda. During this time, that amount of 59 million rand was paid to Gubis 85 for ad hoc services only. But I have been informed that Mr. Manisi and Deputy Commissioner Dlamini communicated with each other on 5 March by sending messages through Sergeant Nkosi in relation to the creation of purchase orders for ad hoc services. Vho Spice vari vha vha tshi zwiḓivha uri Vho Mnisi, Vho Dlamini na Vho Nkosi vha kha tshimbevha tsha uri thandela iyo i avheliwe khamphani ya murathu kana mukomana wa Vho Nkosi i vhidzwaho nga Phesheya Construction and Project. The city has thus far paid in Phesheya a total amount of 2,028,154 rand and 32 cents, ostensibly for services provided to the city in terms of this tender TMPD 1/24/25. Komishini ya madlanga I khou ḓovha yo awela hune ya ḓo dovha hafu ya takutshedza nga ḽa sumbe ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Lambamai.
Tsengo ya utshiwa masheleni bulasini ya Phalaphala yo imiswa u swika nga Ḽavhuṱanu lino khothe ya dzingu ya Mudimulle vunḓuni ḽa Limpopo. Vhoramilayo vha vhahwelelwa vha ri a huna vhuṱanzi vhu fushaho vhune ha sumbedza uri na ngoho vhahwelelwa avho vha kwamea kha u tswiwa ha masheleni a randa dza dzimiḽioni bulasini iyo ya Presidente Vho Cyril Ramaphosa ine ya vha ngei Bhilavhila vunḓuni ḽa Limpopo. Khothe iyo yo pfa uri vhathu vhararu fhedzi vhane vha vha Presidente Vho Ramaphosa, mulanguli we a vha o tou farela bulasini iyo Vho Sylvester Ndlovu khathihi na ramabindu wa Sudan we a renga ṋari hanefho Vho Hazim Mustafa ndi vhone vhe vha 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 tshi ḓivha nga ha masheleni ayo e a vha a kha dzi doḽara dza Amerika. Vhahwelelwa avho ndi Vho Emmanuel David khathihi na khaladzi Vho Floriana na Vho Ndilinasho Joseph. Renani Raliphaswa udana muvhigo. Ndi zwone tsengo yo tswiwa masheleni a doḽara dza Amerika zwigidi zwa maḓana maṱanu na fumalo yo bvela phanḓa khothe ya dzingu ya fhano Mudimulle. Ro vhona muṱoḓolisi wa mulandu vha tshi khou vhudzisesiwa nga vhoramilayo vha vhahumbulelwa u amba zwinzhi kana u ḓivha zwori ho itea mini na musi khothe ri na NPA fhano vunḓuni Vho Mashudu Malabi. Ri khou livhuwa tshifhinga tsha Vho Mashudu Malabi a ri to amba uri ho bvelela mini u bva mulovha na musi khothe. Ḓuvhani ḽa mulovha ho vho ḓuvha ḽa u thoma hu khou vhudziseswa muṱoḓolisi wa mulandu nga murahu ha musi ṱhanzi dzoṱhe dza muvhuso dzo no vhudziwa dza ḓa hafha phanḓa ha khothe dza ṋekedza vhuṱanzi. Muṱoḓolisi wa mulandu o vha a khou ṋekedza vhuṱanzi u ya nga dzimbudziso dzo dovha a khou dzi ṋewa nga havha vhoramilayo vha vhahumbulelwa vhararu vhe vha 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 khou vhudzisa muṱoḓolisi wa mulandu uri u bva tshe hezwi zwithu zwa itea nga ṅwaha wa 2020 u swikela a tshi ḓo thoma u ṱoḓisa mulandu nga ṅwaha wa 2022 hu na zwinzhi zwine zwa nga vha hafha nḓilani zwo xelaxela musi mulandu ene a sathu thoma u ṱoḓulususa. Fhedzi muṱoḓisi wa mulandu o sumbedzisa uri ene u kuvhanganya vhuṱanzi vhune ha pfala vhukuma ha vha na dziṱhanzi dze dza ḓa hafha khothe dza ṋekedza vhuṱanzi vhune khothe i ḓo vhuṱanganedza nga nṱhani uri u sumbedzisa uri u na dzi cellphone dzine dza havha vhahumbulelwa dzine muṱoḓulusi wa dzi cellphone u sumbedzisa vhuṱanzi ho khwaṱhaho vhukuma uri hedzi dzi cellphone dza vhahumbulelwa dzo thoma u amba vhukuma kha maḓuvha a si mangana na ḓuvha ḽe ya vha hu tshi khou dzhiwa tshelede hedzo bulasini na ḓuvha ḽa musi hu tshi khou dzheniwa kha bulasi ya thoma ine ya vha ya Stokis Dry ine ya vha bulasi ya thoma hune havha vhahumbulelwa hu khou sumbedzisa upfhi vho dzhena nga tshifhinga tshine tsha vha tsha vhusiku kati ha musi ḽi khou tshela dzi 9 dza February 2020 u swikela hafhu vha tshi bva kha iyo bulasi vha vhuya hafhu vhusiku hu kha ḓivha nga dzi 9 vha dzhena bulasini ya Phalaphala hune khedzo bulasi dzoṱhe mbili ho swika he ha dzhiwa misamelo ya masofa ya kherukanyiwa ha wanala uri kha bulasi ya thoma ya Stokis Dry a hu ngo wanala tshina tshithihi tshe tsha dzhiwa vha pfukela phanḓa vha ḓa vha dzhena kha bulasi ya Phalaphala hune khushini dzi tshi phamuliwa na huṅwe fhethu ho ḓo sedzwa kha masofa vho ḓo ṱangana nga hedzo tshelede dza doḽara dza Amerika. Zwino vhuṱanzi hoṱhe ho vhona musi ho khunyeledzwa ḓuvhani ḽa ṋamusi hune havha vha vhoramilayo vha vhahumbulelwa vhararu vho sumbedzisa kha khothe uri vha khou ḓo ḓisa khumbelo yavho uri vhahumbulelwa vhavho vha bvisiwe ngauri a huna mulandu nahone a huna vhuṱanzi ho khwaṱhaho hune ha nga itisa uri havha vhathu vha gwevhiwe zwine nga Ḽavhuṱanu ri khou ḓo vhuya hafhu khothe vha tshi ḓovha vha khou bvela phanḓa na u ḓisa application yavho u ya nga ha mulayo wa section 174. Ri khou livhuwa havho ndi muambeli wa NPA fhano vunḓuni Vho Mashudu Malabi vha tshi khou ri vhudza zwinzhi nga zwe zwa bvelela khothe u bva mulovha na ṋamusi. Vha vha vhahumbulelwa Vho Emmanuel David na vhahumbulelwa ngavho Vho Floriana na Vho Ndilinasho Joseph vha khou hweswa nga milandu yo fhambananaho hu tshi katelwa mulandu wo utswa na mulandu wo dzumbetshedza vhubvo ha tshelede. Tshiimo tsha khetho tsha ḽino shango tshi khou ḓisa khaedu khulwane malugana na u ḓidzhenisa ha vhadzulapo khethoni dzine dza khou ḓa dza mivhuso yapo nga vhuya na ṅwaha. Izwi zwo bviselwa khagala nga vha khoro ya ṱhoḓuluso ya Human Sciences Research Council kana HSRC. Thikhedzo ya democracy i vhonala i fhasi musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou ḓilugisela khetho dza mivhuso yapo. Ṱhoḓisiso dza vha Human Sciences Research Council dzi khou sumbedza uri khetho idzi hu ḓo vha na u pikisana hulwane ngeno fulufhelo ḽi fhasi na u kanganyisea hunzhi kha lushaka.
Firstly, the 26 local government elections are being planned in what we deem to be the most challenging pre-electoral climate observed over the last 3 decades. There's particularly striking levels of pessimism, frustration, and disengagement, with quite a clear geographic patterning and disparity to some of the indicators that we've showcased. Vundu la KwaZulu-Natal na Gauteng ane ava na chivalo chinji cha vakheti kha shango asumbedza huno shaya fulufelo hune havangwa nga zwithu zwo fhambana nawo. Zwiṅwe ndi zwine zwa khou ṱuṱuwedzwa nga lutendo lwa uri shango ili ali khou tshimbidzwa nga nḓila yone, u shaya mishumo na u sa fulufhela zwiimiswa zwa muvhuso. There's a very large gap between the importance attached to politicians listening to citizens and evaluation of politicians' ability to do this. Chivalo chine cha khou vhiledzisa ndi tsha vhadzulapo vhane vhona nga u sa dzhenelela kha khetho musi vhadzulapo vha no fhira miḽioni dza 40 vhe na miṅwaha ya 10 u ya nṱha. Vhadzulapo vho ḓiṅwaliselaho u khetha ndi vha ri fhasi ha miḽioni dza 20. For the IEC and policymakers, I suggest we move beyond mobilization and towards engagement. Mobilization assumes citizens need to be activated. Engagement acknowledges that they need a credible reason to believe participation will change something. Maono tsedzuluso dza u dzhenelela kha khetho ndi yone mutheo wa ndivho ine vhafaramikove vha takalela u i ḓivha. Kha vha IEC maono aya a ṋetshedza luvhonela kha u swikelela vhakhethi na mbekanyamushumo dza u funza vhadzulapo nga ha khetho. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwone zwino. Ri a vhaṱanganedza hafhu fhano kha mafhungo kha SABC 2 SABC Plus na kha Lihai ri a bvela phanḓa. Vhorabulasi vha tshiṱirikini tsha Vhembe vunḓuni ḽa Limpopo vho welwa nga u ṱaha vhulwadze vhune ha khou sinisa khwanḓa dza zwifuwo zwavho. Ho vhigwa zwiwo zwi re na tshivhalo zwa vhulwadze uho vhege yo fhelaho. Mvula dzine dza khou na dzi sa imi dzo sia dzi tshi khou tou ṋanisa vhulwadze uho. U vhulwadze vhune ha anzela u fara mbudzi na nngu vhu vhangwa nga tshitzhili tshine tsha phaḓalala nga vhunzhi musi hu na mvula. Vhaṅwe vhorabulasi vhafuwi vha fhaḽa vhuponi ha Bungeni nnḓa ha ḓorobo ya Louis Richard vha khou lila nga vhulwadze ha khwanḓa ho welaho zwifuwo zwavho. Vhulwadze uho kavha mbudzi na dzingu. Mvula yonesa vhuponi yo nanisa nyimele zwa ita uri vhorabulasi vha konḓelwe nga u langa vhulwadze uho ho ṱahaho. Vhulwadze uho sia zwifuwo zwi si tsha kona u tshimbila, u zwimba, khathihi na uri zwifuwo zwi u ḓiṱoḓela zwiḽiwa kana u fula. Arali vhulwadze uhu ha nga litshiwaho ralo zwi nga swikisa kha uri zwifuwo zwife. Vhulwadze uhu vhu khou ḓa musi vhulwadze uhu ha khwanḓa na mulomo ho welaho ḽino shango zwine zwa khonanisa mutsiko kha vhorabulasi na vhafuwi. Every time it rains, I've realized that the goats will be like leaping after 2 weeks or 2 days, 3 days. So this foot rot, it's to an extent that the goat will get sick and the wound will start from the foot and going into the bones and it will die. Izwi zwi khou ḓurela vhunzhi ha vhorabulasi vhafuwi uri vha lafhe zwifuwo zwavho. Since I started, I had to consult the veterinarians, the doctors for the animals. And they introduced me a certain medicine which we mix with water and put the feed and have to spray if there's wound. So at the moment, that's what we do. But the medicine is very expensive. And if you are farming for business, you can't make it. Muṅwe rabulasi mufuwi uri vhulwadze uhu vhu khou tou nana u pfhapfhambulu nṱha ha iṅwe. Vhorabulasi vha khou ṱoḓa madokotela a zwifuwo uri vha ḓe vha lafhe zwifuwo zwavho. We don't know yet where to go to with that kind of a problem. Yeah. But with maybe getting advice to some experts like neighboring farmers who already experienced that, then we are able to know what can we do. Vhulwadze uhu vhune ha khou sinisa khwanḓa kha dzimbudzi na nngu ndi vhuṅwe ha vhulwadze vhune ha khou remisa vhorabulasi vhafuwi ṱhoho vhane vha ḓitika nga u rengisa zwifuwo. Vha khou humbela uri muvhuso u vha thuse kha u lafha na u langa vhulwadze uhu.
Muvhuso wa shango la Cuba uri mbidza shango ilo dziko dilugisela khonadzeo dza unga thothelwa nga muvhuso wa shango la Amerika. Izwi khou ḓa nga murahu ha musi presidente wa Amerika Vho Donald Trump wo vala nḓisedzo ya ole u ya shangoni ilo line la wanala zwiṱangadzimeni zwa Caribbean. Vhutshilo ha vhadzulapo vha shango la Cuba ono shanduka vha thambulo. Izwi zwi khou tevhela zwe shango la Amerika ḽa vala nḓila ine oil ya tshimbidzwa ngaho kha zwiṱangadzime. Muambasada wa Cuba fhano Afrika Tshipembe Vho Fakri Rodriguez Pinelo vha ri u valwa uhu ha nḓila iyi zwo hoṱefhadza themamveledziso na zwiko zwa fulufulu. Well, definitely the situation in Cuba is very difficult at this moment, thanks to the aggressive policy of the United States of America, which is actually committing a very serious crime in not allowing oil to get to Cuba in order to function as a normal society. Cuba is not a threat to the US. Cuba is a friend to the American people. Presidente wa Amerika Vho Donald Trump vho thoma u dzhia maga a u thivhela oili nga murahu ha u dzhia nga khani Presidente wa Venezuela Vho Nicolas Maduro miṅwedzi mivhili yo fhelaho. Well, definitely there is a lot of anger towards what's going on. I mean, we can clearly see who is the aggressor in this story. The Cuban people do not deserve this. We are a peace-loving country, and we only want to develop as a normal country as the rest of the world. Presidente wa ngei la Mexico Vho Claudia Sheinbaum vari zwote zwi mugwalani u isa mishonga ngei kha la Cuba. Today, another ship carrying humanitarian aid is leaving Mexico for the island, for the Cuban people, and we are going to send all the humanitarian aid that is needed. U sa dzudzanya zwavhuḓi ya zwithu na nyofho zwi khou ṱahadza tshiṱangadzime tsha Caribbean musi ḽo shango ḽo lavhelelwa u ṱhaselwa nga shango la Amerika. Zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand, bondo 22 rand 74 cents, euro 19 rand 72 cents, pula 1 rand 17 cents. Mikoa la JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 4,407, platinum 1,902, oil songo nakiswaho $102.57 nga fagi. Vatshiimiswa tshino langula zwibveledzwa zwa mutakalo fhano Afrika Tshipembe kana SAPRA vho humisela murahu zwibveledzwa zwa luvhanda lwa citrosoda zwine zwa vha na nomboro ya tshibveledzwa ine ya vha na ḽeḓere ḽo no thoma nga C. Vatshiimiswa itshi vha ri zwiṅwe zwibveledzwa zwi sa thomiho nga ḽeḓere C zwone zwo tsireledzea. SAPRA i khou itela khuwelelo lushaka uri lu thome lu ṱole nomboro dzi re kha zwibveledzwa izwo phanḓa musi lu tshi renga. We have only recalled the batch numbers that starts with C of the regular citrus soda. All regular citrus soda with batch that starts with C, which are also listed on the recall notice, are the ones that are affected. Found presence of metal fragments from the manufacturing equipment and some unknown black particles from these manufacturing equipment. So that is not ideal. So these metal fragments were from the manufacturing vessels that are used to manufacture this product. Hence we're saying you cannot consume a metal and be well. We would like to urge the public that as part of the country, as citizens of the country, and as those who consume these products, please do alert us of any quality defects that you encounter with any health product available in the country. Mugudisi wa timu ya bola ya lushaka ya Bafana Bafana Vho Hugo Bruce vari vho zwitakalela u tamba miṅwe mitambo minzhi ya dzitshaka ya vhukonani na mashango mahulwane phanḓa ha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya FIFA nge Amerika nga ṅwedzi wa Fulwi. Fhedzi uri Bafana Bafana vha wane vha tshi khou tamba na mashango mahulwane
zwi khou ḓura sa izwi zwi tshi khou ṱoḓa masheleni manzhi. Mashango mahulwane ane a vha Brazil na Argentina o vha o ḓiimisela u ḓa fhano Afrika Tshipembe u tamba na Bafana Bafana mitamboni ya u rangela tshiphuga tsha ḽifhasi. Fhedzi vhuvhili ha mashango aya o vha a tshi khou ṱoḓa uri a badeliwe masheleni a rannda dza miḽioni dza 10 uri a kone u ḓa fhano. Musi zwo no khwaṱhisedza uri Bafana Bafana i ḓo ombana na thimu dzifhio kha tshigwada tsha muṱaṱisano wa ḽifhasi, Bafana i ḓo vula mutambo wa tournament ya ḽifhasi na shango ḽa Mexico hune ya khou lavhelelwa u ḓo ombana na shango ḽa Denmark, Czech Republic, Ireland, Macedonia. Zwo ralo mugudisi vho Hugo Bruce vha ri vha u tama uri Bafana i tambe mitambo ya vhukonani na thimu dzine dza yelana na matambele avho. Best scenario should be that you can play against an Asian team, a Middle American team, and a European team. But I talked a few minutes ago. So Lydia, the CEO, told me, yes, Brazil want to play against us. I said, oh, very good. Why not in May? Yeah, they asked $5 million to come. Musi zwo ḓiralo u vhumba mitambo ya vhukonani na thimu ya Panama a zwo ngo ḓa zwo leluwa. Mugudisi vho Hugo Bruce vho tou rumana wa fhasi uri dzangano ḽa SAFA ḽi ḓo vha wanela miṅwe mitambo ya vhukonani musi ṅwedzi wa Shundunthule u sathu swika. So Panama is not coming free either. You have to pay also. They are coming, yes, but not only the trip or whatever, no. You have to pay a sum of money to come here and to play 2 games. So SAFA did a big effort to have Panama. So now we will see what we can get, or an Asian team or a European team for May. Nzudzanyo dza u fhedzisela dza thimu ya lushaka dzo no ḓikhunyelela hune Bafana ya ḓo livha ngei Mexico mafheloni a ṅwedzi wa Shundunthule hune Bafana ya ḓo fhedza vhege mbili ngei. Our preparation will be totally different than the majority of all the teams on the World Cup because we have to go on high altitude. So in that period, from the 1st of June till the 11th of June, you can't play a game because we have to adapt to high altitude, and also the opponent will not come there and play on 2,300 meters because after 20 minutes. So for us it's a little bit, it's planning. And it's not so easy. Timu ine Bafana ya ḓombana nayo i ḓo khwaṱhisedzwa musi mitambo ya u bvisana ngei Europa yo no khunyeledzwa nga ḽavhuvhili ḽa vhege i ḓaho. Namusi ndo vha anetshela mafhungo lwa u fhedzisela fhano kha SABC 2. Ndo livhuwa lufuno lwe vha ntsumbedza lwone hanefho hayani. Avho madekwana a nṱhesa o andaho siphaṱutshedzo. Mutsho wa tevhela. Ndaa. Ndi matekwana khari mbo ḓilavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ano vhavhigi vha mutsho vhe kha ri lavhelele mimuye na kuvhudzulwa nga vhuhali. Fhedzi hayo mimuye i khou dovha hafhu ya fhelekedzwa hafhu na nga busoṱosi kati hu na nga phelapfela zwipiḓani zwo fhambanaho zwa Afrika Tshipembe. Kha ri mbo ḓilavhelesa uri matshelo hone ri ḓo tsha lima nga tshipembe yoṱhe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumuka kha ḓubvaho na makole o tipaho ya dovha hafhu ya phelapfela. Kha iḽa mimuye i khou fhelekedzwa hafhu na nga maḓumbu. Ndi ngazwo vha tshi khou vhona phala tshitsikini tsha shango aiwa ndi dziphesenthe dza 40 dza mvula ine khou lavhelelwa matshelo ḽi tshitsha. Ndi ngazwo ri khou vha tsivhudza uri matekwana ṋamusi aiwa kha vha lavhelele mutsho wa mvula dza zwirulu ine ḓo vha tshi khou fhelekedzwa nga mimuya ine ḓo vha tshi khou vhudzula hafhu. Khou vhona hafhu ra vhona hafhu mufhiso wo kalulaho vhukuma u tshi khou vhigwa fhala khonzekhodzini ya shango. Khou dovha hafhu ra vha tsivhudza uri na matshelo ḽi tshitsha dziḽa dzimvula dza zwirulu dzi ḓo ḓi ṋea maanḓa. Na uḽa mufhiso wo kalulaho khou dovha hafhu wa vhonala u tshi khou ḓi ṋea maanḓa fhala tshitsikini tsha shango. Kha ri mbo ḓi lavhelesa dzi temperature dza matekwana ṋamusi. Kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ri khou vhigela hone mutsho wavhuḓi wo dzikaho vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg.
Johannesburg atsina phala Pretoria ditsa buti bukuma zi temperature doroboni phala Vereeniging atsina na phala Springs musoro chitsa hayani mundini la Limpopo kharitume phala Musina Thohoyandou atsina na phala Giyani kobona mucho buti bukuma risangu na phala doroboni phala Phalaborwa Bakersford na phala Mokopane le phala leone aiwa sida konye zi temperature tsaka phala ka 29 musoro cha Mpumalanga na kobona mucho buti phala Mbombela Skukuza na phala Mashishing basongo hango kakaduvo na makore otibaho ya doba ya phela KwaZulu Natal na hona kobona zi temperature tsabuti bukuma la Richards Bay Durban na phala Pretoria ulundi honi sida konya tsaka phala ka 28 musoro cha Eastern Cape na hona kobona makore kakaduvo tiba ya doba hapo ya phela Peziha the temperature is about the buko musoro besafala na Western Cape na kobona hone phala Beaufort West Langsburg na phala Worcester River still the temperatures to konya tsaka phala ka 30 kari na lo rosa phala Debura Kapa una kobona aiwa Cranavon 31 atina Kimberley temperatures to konya tsaka phala ka 26 aro hone aiwa di 28 musoro cha bundi na phala Free State na kobona ka duvona hone una makore otibawe doba ya phela pezi musoro besafala Bloemfontein na phala Welcome Bothaville na hone aiwa the temperatures about the bukuma ma tekona na musikati hina machero musoro phala bundila Northwest Khartoum phala doroboni ya Rustenburg una hona rokobona aiwonga kaduvona hono una makoro idiba rokobona phala Ottosdal na hono na phala Klerksdorp rokobona ha una khona ya mashota sikati anyanga kadifera pezi ngoto angaraza musoro chikonya ruchi phala Mahikeng the temperature ndiza bude bukuma sikosika phala ka 26 atsina phala Toscan 29 Vryburg 28 down hone I want 27 helino ndi komba kabe mate kona bote